ibat dongat komandan naik makun raya pak makun raya memang ia tuh makun raya dalam sebuah penelitian dari Amerika Serikat. Ia tuh balik makun raya itu 10 kata-kata na pasulalan na sosiwan newe na pamatindro. Ia kode na kan na itu 10 natambay ko katulutuloy. Iya na to basta baran na nabe ka makundra ko katulutuloy katutututo. Pamagay wotun na iya wotun na magasan na asto de na kan na bitus na po jamayan rahmatan Allah. Na magampat ya saramanan na ina makundra ya amak ko bawan. Abaya to makundra ya na amak ko no. Jani pikala. Wajah moto ko bajay. Nah dia pagka na urun to makundra man na mapamulo moto ka kamatindro. Pokok nasa na to ni manan na rin nabe na yung mutapakarano. Kanin cipta dimulai. Pokok na bako paniro. Naro? Paripato nga matanra matojet itu makundra manan na matanra. Bene manan na po yung matanra. Asalamanibi timuna. Iya mawata manan na ito. Maga na sa ba maringang inaka. Iya. Pagkatongot niya makundra. Apa mula ito nene makwaro tapi alhamdulillah nana jaman rahmatil alamin sana beneta din ako baja sana dia lo sikol mapalaw nato di mana na benemu magampa aja berdiri ala pani kertas di lampas di bawah lobe kadang dia nona aja lo mapalaw mo to di mana na mo bako banin dia sisa ngogi ni ko aga lo mo boleh suba ubaje jaman rahmatil alamin selesai ya na to galon ako magaga lakay jaman rahmatil subhanahu wa ta'ala aja lalu berdiri kau baca sangat dia memang cekon aku beremu mula patah pelima cakarupa lamu badangin nak makun raya coba-coba jauh ke rumah sakit ida perjuangan anak makun raya memana an rasa-rasana makun raya memana lemu-lemunan nyawana laki itu lugasai makun raya cakarupa na badangnya aga jaman rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala makun raya secara ulama tampu mau maga solina salona solina wajuna majuta tetap ada bukannya jauh ke jaman rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala an rasa-rasana makun raya matin ramakun raya lengan-lengan bosoy titi sika ijamayan rahmatil Allah melos si memana makun raya kalingan apa timurane melos si memana makun raya jamayan rahmatil Allah si wali aja na ko kiburwe si wali kolino jamayan rahmatil Allah namo basti na ranjana rumah sakit nak kamurumur itu padila ko te padila antas sana makun raya ang kani makun raya seru-seru batu matanang kelaki sojo itu lima tole golongan tunggu lo ba manyaman lo ande cai ijo jamayan rahmat aja kau tersinggung kini kami suramu mundang nggak jamayan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya ceramah nikmati saja betul luar biasa karena aku gue libat diri mana dari makun raya maka dan lain sebagainya zaman maka dah mama ni jangan liwa pembali-balin tanggung jawab ni kuburan ni kemana nih bang ajar ini dia mesti suruh kubur ni namanya takut si cewek yang mau ikut orang komunas bui malak na baik betul si cewek ayah ayah dinda jatuh cenita Jaman Mobo pokoknya nih kesuramu na muramena na ko de pates apuy apuy ikulalanya asalang ka pasana mako do tumatatat do sampelok dia kan kami bangsa kuno aja Mas Oli dari barang pundak popole Jakarta ada apa yang menatang ngarasugimu na tamay ko setan oi bu lanjut alhamdulillah puasa makanan nolol sampai sore kena sempu itu pak desa agar nak pikir ini nak tapi tenaki bu yari ni makun raya asal tahu sukumi baca tak jampa-jampani nak kita sukuma baca tak biar anak tanah tulis sekaruban apa daki bahkan nak yakin nak kita sabar lagi bu maka dan nabi tak kubati nigi makun raya matampu selama matampu malaikat nabung Allah Ta'ala memohonkan ampun atas segala kesalahan jadi anak nabi sudah mengindo mawajib pada anak sila lona jadi mawajib po di kota sadasar agar putih burat ya lalu nah kemudian aja mu modu ke makun raya aja mu makan
Dong, ada na para kay manang ibulian na. Lobi lang mabalanca makunray na panalatwi, balanca dyan main ramatala. Koloko na mau do ko makunray eh. Coba-coba jok ka basahe, tudak-tudak. Nitay, maga mo dili na makunray, mabalanca ko basahe. Si Ibang Ewa babalubali. Maka na babalubali. Rogi ka kasi ko yung ano do puno sa rogi ka. Aje, tambi mo na dyan na. Akaro ba din? Nasa yung balay, jaji ni do plus na kuwala balay mo pa. Tapi ka to budget mo singkaw tambengan. Yo ke malika jelas tambengan to ka to cawangin mo edwasyo perjuangan nama kunday liso na napangajay na naso si bolo na batte si bolo na tabas si bolo na bura pikaju ale na bunga manrek tanya ni bunga manrek ini ang kabatasesa napakasi malburu pure manrek na bulu si bane na bisay perjuangan nama kunday aja mo makati ko makunday maka na magaya makunday wajar perempuan mempercantik untuk suaminya boleh makukuan apa tiburan ewe cila na mo ba makunray makukuan ay kung gajitan 5 juta na ganda iya wajar Yeriolo Rome bega birencon na walagi ko erenco edibatet agak iya iseba ya pokoknya waktu gimana sih kaya dewa kadenco agak na Yeriolo ngaraya teman-teman Yeriolo panene po wagkagi pero cila ni ini teman-teman Yeriolo madam itu matelo asal pura ni napakwe wehe napalampu napanapatupu jete napanapajuru selesai ya makun raya maka na mesa teman-teman Yeriolo nigi makun raya manibi cila na yan tumakun raya kati nigi makun raya malabat cila na taliwal-liwal laban na cila na yan tumakun raya koja zaman ramadan aja nu mesti jelos dari bawah panas asap matu itu mak wae bu wae bakar mata nama koja Riolo rame na ketep bae maku kue malini bagarisi malini bisnos dile malini bakal lumani ya bu maka sir mate macaca walai ko tambe kue manyarupe bir laknatullah haram hukumnya bu karena motiburane aja modo. Terus yang terakhir untuk makun reja. Capurin alake mapalau dek nana maudu dek nana mabedara pakasingin. Oke. Pertama, dinulu ko na masampaja 5 waktu. Yang kalinya ada nalake. Jaga ya lemu na huli kuburan lainnya. Apa sanu na malam tadahulul jannati bisalam pitte surga kami namu puji. Yang kalinya ada nalake mo na aja na hindi ko parenta lake. Mado sama kun reye iya ko matandre sa dana ko lakay na jamayan rahmatan kecuali ko mataru lakay mu desa na marigaga dito mo mataru na dema nawati saru batu mata na makun reye ko lakay na kecuali kalau saru mata si mula jadi pada Mercedes desa na marigaga jamayan rahmatan anggota ko Mercedes jamayan anggota di sidram siapa yang tidak kenal saya jamayan na sombong jamayan rahmatan ba katonga dia makun rebe aja kasi wako laday na lang aja laro wako tong na lakay mo tapi sal kuwita buti makun rebe malapi abatiran na mo malapi katonga dia makun rebe si kempa to aja ya rorubana kun ano ko ilakay na madari mas tebo ako ma ako ba sabi aso hunto biaso be iya jero ko na no ko lakay na magi na kero ya di bis taruh meto ya kede we bu pagkasigi man nga ramlo mo ngalatala sa boba ko bu sedangkan ada niat tungkap pakai rutin we nakan na la sastaro jamay balay ko matong kameman ni tapi kami to je mapamulan ni dindok na tapi salah nak matuamu na boti mako na makasti magalalada ageman magalalada mabasana mabasalada all bro na bale men naman nyawamu gan rupa bale mo lolongan bale tasi na bale makasingin na biara-biarana makasingin pangaja-pangajain na tapi aja mo pangaja bangku ya rositi muno itu jamaya mata pamaga mo maga karatata ini buranewe kode ka maru kumanta sa rasa yuba jamaya pamaga lo si runtuk la maruba oi bo betul makanya akar karena di makanan mo na bote buran apa yung lopo na buran ni gana buran
Murah nih nak, murah nih, murah nih, murah nih, murah nih nggak? Aja pintar pak, oh ini murah nih nggak nak buti murah nih, murah nih nak, murah nih, oh iya, oh alhamdulillah. Sinangi malas di mana pangantara oto yon na jangan pangantar si Sele si tamu Pak Witar ano mo yan nasamu di pawang kau to na amaya nasambut to na oh ternyata murah ni balik na alhamdulillah syukur ko na kasi aga na tas mangura ye elo motoria takala na mangura jamain rahmatan itulah memang kewajiban nak nafkah kepada istri yan at sabaran na kung madododong ano na lang kaya jalan mo nila cerita pamega to man lebih nga bubuy man kajelele kikis mas madodong na lang awi aja mo cerita bu masa ngami ya kota cerita katawe bu 70% padu pagi 25% lele cerita ya engka mapurana kan gusto pa ni mandala da pecho betul serius sih kan gusto ya kopura ni mandala da pecho na demo na madodong mo ba ladangi sisang ni kono aja Jamain Ramadan Allah ya naruhanas di barengarangan nak mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah terutama matu anak buntinge kabar jangan ada apa pak kabar jangan ada apa bu ya aja sama bedara ke mana itu tak pak magai ini kalau merubah ke kota mana itu tak ya bawa naik kali ngena iki di lamu mana itu aku tuh di mana na ina matu ya amma ko bawa no aku mesak ko matua mega nurat na patu tuh di mana na ini teh bawa nih jamain rahmat Allah subhanahu wa taala na payarna idi di matu anak bunting kabar jangan ada apa namo aga na mutawi pak namo aga na mutawi bu isa di makara ay majaman itong maga elo na torya rituni miritang padiri yang kalinga pupu pa garewe sanno ano ri garewe ye kon kalau manu ki jaman rahmat Allah melo itu mentre dale tajamin panonto ko ngan latala vega to vega sala jaman rahmat Allah subhanahu wa taala ya naro palas di perengaran ke depan pula mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai dan untuk kita semua yang hadir di tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha